Matakitali ni mathuthuwa kuungamia mukomo wa uthukumi nthini wa masivitali na kuciogethia wiani kuvocia mathayu ma NND ala kwa mbee wa mithenya miongo iliyu methitwe maivika masivitali ni ma silikali vanthi ya Kenya na kukosa uiti. Amwe ma NND kaunti ya Makueni mainena na andiki ma mauvoni makwata mbauneni wake President William Ruto wa mithenya ilimbituku kana ukwati wa nthi ya Kenya ndutona kuongelwa muio ungi wa kuongela athukumi misala vala menda matakitali kuciogethia wiani na mayende na unenania na serikali wa undu wa kwailia uthukumiwo. Kennedy Mulinge na mauvo. Enendea mainena ni maweta kwa mbeo mitha miongo ila matakitali makometa wia maenda kuongela mesala enendhi methita maina mako kwata uthukumi masivitali ni ma serikali vanthi ya Kenya. Kendo kila kitite ingi malasimika kukwata uti masivitali ni ma kimbene kwa ndivisi yulu ila aingi matafikea. Matakitali methe mene lango ya kiutu nundu yuila wona mundu avika hospitali na ndeo nengwa usovi yula mwani kana ndeo kwata matibabu ala mwani kitumi chake ni kwithiwa pena muzozo wa ngalika na mibile yo pia na ngalika nesu kwa kwatiki ndo kesio na pamwe no etha ne batonekana serikali sisio undu twana kusobia maundu ama mekomo makathela nundu dina mekomo ya matakitali tukaiwe mekomo ya matakitali na mekomo ya andu alange na hivi andu ala ni mahasala ma kawaida tejisi tegia mukomo ngaliko ne yeba kodi nuno wambatite me ngala masi anompatite ambatite ala me biasala ne maumite udi kwa ngaliko ne ngane kwaza kila mukenya ne umite ti ala maandikitwe kwala te kwa mukatetezi ona medio thoko maba me kwa mukama ko ne ibalwa enendea maenda matakitali kwa mbosio kithama wiane kwa vasia wa masivitali ni kuwa nene mo mayende ya kumantho usungi wa kutoko konya mukomo uva mwana movya wa uiti vanthi ya Kenya. Matakitali ni maithitwe ne sana mailo sioko wiani nundu waisya andu maumite muno ujumi ni muthuku aya kwabika hospitali kwenda wa me maima wonda wa yuko kila kibo woni wakwa ona getha no mekwenda kuongelwa musala mambo sio kwa wiani mambo kwa wananchi nundu andu ni maumite kwa hospitali wachuma movitu President William Ruto anawetie kwena na ukwati wa nthi ya Kenya vaingo ilo via sianete kuongela matakitali amesala valone ndiye momes ya kuvikia lo uchumi wa Kenya ukwaila kendo kila namba nene ya NND makwata mbau onani wa musumbi ningo unga mukono nundu kendo jambe ila weza kuona ngalama siokela ziambata ya manja netwalika ngame bukone zaidi na kendo giki affect kila mundu wonde ola uni othokoma na olote othokoma ila wana kwa twa sindo kwambata wethia kala kendo chonde ni ketha kiyolo na ngalama ya maisha na kwambata kwao kimusumbi ona izi nina zizi naona kwangale kwa ingi the wa kabisa ushuru lo kwa sani wa Kenya wosani wa thokome mwene nde kwanza la ilite na patena ulusani na patena mbeza kwetha cia mwene nde kwa niona kiu musumbu nane ni kindu kesi. Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.